Dragi slušatelji, nalazimo se u holu naše prve osnovne škole Varaždin, koja danas obilježava svoj dan, Dan škole. Prisjetimo se, na današnji dan, dakle 19. ožujka 1933. godine, prvi put je održana nastava u staroj zgradi naše škole. Ovo je dan otvorenih vrata škole, a učenicima i posjetiteljima ponuđene su raznovrsne i zanimljive radionice. Ostanite s nama jer će vam članovi radijske grupe pokušati prenijeti dinamičnu atmosferu s radionica i što više dojmova i komentara naših učenika i roditelja. Dan škole! Nalazimo se u učionici broj 9 gdje se održava radionica pod naslovom Govore li varaždinske trgovine hrvatski, koju vodi učiteljica Ružica Gregorić. Molim vas, opišite nam ukratko što radite na vašoj radionici. Pa, učenici uglavnom 8. C razreda prošli su po gradu i popisali su kako se zove koja trgovina, odnosno frizerski saloni i svi ostali. I nakon toga smo napravili analizu, prilikom čega smo ustanovili da jako mali broj tih radnji zapravo ima hrvatska imena i preko 3/4 ima engleska imena. Znači, naše trgovine definitivno ne govore hrvatskim jezikom. Kako to da ste se odlučili baš za ovakav tip radionice? U zadnje vrijeme se pojavljuje sve više kafića i trgovina koje nemaju veze s hrvatskim jezikom, nego su imena uzeta iz najčešće engleskog jezika, pa smo onda htjeli zapravo vidjeti kako je stvarno stanje. Hvala, doviđenja. Doviđenja. Kakva je atmosfera? Pa prilično dobra i jako je dobra radionica. Zašto si se odlučio baš za tu radionicu? Pa iz tog razloga jer smo mi to radili pod jednim satom razlika, smo otišli do grada i za ovoga i pisali smo koje su hrvatska imena, a koja su strana. Imena kafića i dućana. Nalazimo se u učionici koje se održava radionica Haiku i Ikebana pod voditeljstvom učiteljice Ane Ilić. Kako ste radionicu vi vodili? Ovako, danas smo imali radionicu koju smo posvetili pisanju haiku pjesama i tradicionalnom japanskom aranžiranju cvijeća, dakle izrađivali smo ikebane. Haiku pjesme smo obrađivali 2 sata u redovnoj nastavi, a poslije toga smo i sami pisali i sve to što smo napisali izložili smo na jednom prekrasnom cvjetnom panou i 2 dana smo izrađivali ikebane i evo upravo sad roditelji posjećuju učionicu, razgledaju, dive se, neki vole one malo raskošnije, a ja osobno volim one sa minimalnim brojem grančica i cvijećem. Što mislite, da li se mnogo učenika odazvalo? Pa ja sam zadovoljna. One koje to zanima, oni i dođu. Dakle, ne mogu očekivati da su svi tu, ali tko voli poeziju, tko ima smisao za lijepo, tko traži ljepotu oko sebe i u sebi, taj je tu. Dakle, evo, cilj mi je bio da malo promoviram estetski odgoj. Tako su mene učili moji profesori, pa ja prenosim na svoje učenike. Bitno je uz radni, moralni i druge odgoje da promoviramo i estetski odgoj. Mislim da su djeca koja znaju prepoznati ljepotu oko sebe sretna. Jeste li zadovoljni odazivom učenika? Jesam, jako sam zadovoljna, a i zadovoljna sam
reakcijom roditelja koji su došli vidjeti svoju djecu. Očekivali su dječju igru, ali rekli su da je to na jednom zavidnom nivou, pa je to mene evo i pohvala. Puno vam hvala. U kojoj si radionici sudjelovala? U Scenskoj. I što se tamo radi? Pa nastupali smo. Kako ti se sviđa radionica? Pa jako mi se sviđa. Bilo je atmosfera ugodna i bilo je lijepo. Što misliš, je bilo veliko odaziv djece na toj radionici? Pa mislim da je bilo dovoljno djece jer su većina došla vidjeti nastup scenske igre učenica koje su prešle, to jest došle do županijskog natjecanja. Hvala. Molim. Kakvi su vaši dojmovi o radionici? Da se trude djeca, a i učitelji i nastavnice, odnosno skupa s njima. Koje ste sve radionice posjetili? Danas sam posjetila samo dramsku. I svidjela vam se način? Jako. Koje ste sve radionice posjetili? Pa evo bila sam gore na Scenskoj gdje su prikazivali se igrokaz s kojim su nastupali na Ledranu. Osvojili su, mislim da čak prvo mjesto na županijskom natjecanju. Igrokaz je bio odličan, stvarno djeca uživaju u tome, vidi se. Sad sam dolje još malo prisustvovala na matematičkoj. Kakvi su vaši dojmovi? Ja sam fascinirana, oduševljena s tim, sviđa mi se jedno i drugo. Mislite da je veliko odaziv učenika na radionicama? Pa, mislim da dosta ih se odaziva, treba ih čim više motivirati, tim i bude dobro. Hvala. Dan škole. Učiteljica Huđak zajedno sa učiteljicom Medvedović i učiteljicom Kopjar vodila je radionicu pod nazivom Uređenje učionice. Ja vodim radionicu zajedno s gospođom Medvedović kako urediti učionice. A što se na toj radionici radi točno? Naši učenici pokazuju svoje želje, kakve učionice žele imati. Razgovarali smo o tome da moraju pripaziti da učionica mora biti funkcionalna, a i da se u njoj osjećaju ugodno i dobro. Mislite da se velik broj učenika odazvao na to? Mislim da je. Zadovoljni ste ukupnim rezultatom? Za sada još nismo gotovi, ali se pokazuju vrlo lijepe ideje. Ja sam Elena Mihaljuš, učenica 6. C razreda. Na radionici Uređenje učionice smo na papire crtali skice kako bi mi htjeli urediti matematičku učionicu. A učiteljica Huđak je to zalijepila na pano. Ja sam Bruno Goli. A što si ti radio na matematičkoj radionici? Znači, podatke ovi ostali su mjerili učionicu, ja sam te podatke zapisivao na papir, trebao sam prebaciti u mjerilo kako sam htio, ja sam udarao 1:50. I još sad sam za zadaću dobil da to prebacim na papire. Ili je bilo teško? Pa srednje. U učionici broj 11 održava se sunčana radionica koju vodi učiteljica Dušanka Narančić. Možete li nam, molim vas, ukratko objasniti što se radi na ovoj radionici?
Ova se radionica zove Sunčana radionica u učionici geografije. Tema naše radionice je izrada slikanje zapravo sunčevog sustava na zidu učionice kako bi ta učionica imala nekakvo geografsko obilježje. Na ideju su došli učenici sami, tako da smo odlučili dan škole posvetiti malo uređenju naše učionice. Kakva je atmosfera na radionici? Pa kao što vidite, jako je veselo. Najviše im se sviđa puštanje muzike. A onda je veselo i kod onih koji slikaju. Što biste posebno pohvalili? Najviše bih pohvalila moje slikarice, Antoniju, Anđelu, Leonu, Esteru, Ana Mariju, Lorenu, koje su se svojski potrudile da to zaista lijepo ispadne. Nalazimo se u učionici broj 10 gdje se održava radionica pod naslovom Povijesni odljevi u Glinamolu koju vodi učitelj Valerije Tomašković. Možete li nam nešto više reći o vašoj radionici? Mi radimo odljeve sa natpisima prvih hrvatskih knezova Branimira i Trpimira u Glinamolu. Super, a otkud vam takva ideja? Palo mi je na pamet. A jeste li zadovoljni vašom radionicom? Jesam. Dečki rade bolje nego cure. A cure su kao kuharice. Kakva vam je atmosfera ovdje u ovoj radionici? Pa dobra je, radi se. Je li zabavna ovakva radionica? Pa je, da. A zbog čega? Pa zbog društva. I što trenutačno sada radiš? A pa sad tu mjesim Glinamol. A što misliš, je dobra atmosfera ovako? Da, jer se svi zabavljamo i radimo. 19.3. dan prve osnovne. Na jezičnoj radionici bila je velika gužva. Prenosimo vam dio atmosfere s jezičnog kviza koji su vodile učiteljice stranih jezika. Name 5 vegetables. Spell the word favorite. Spell the word favorite. Favorite. R-I-T-E. Den Kinderroman Emil und die Detektive hat geschrieben Karel Čapek, Hans Christian Andersen oder Erich Kästner? Richtig, weiter. Natjecale su se 4 ekipe, crvena, plava, zelena i ljubičasta, a pobijedili su crveni, to jest Marta Farlin, Laura Kaniški, Mihael Kustić i Viktor Kociper. Dobro, ova grupa je pobjedila i dobit će pobjedničke poklone. Čestitamo. Ich gratuliere, alle gratulieren, ja. Bravo für die... Zucker kommt zuletzt. Na
Znači, imali smo radionicu dvojezični kviz koji smo osmislili kolegica Želimorski i ja, Petra Sekulić. Znači, njemačko-engleski kviz koji je bio zamišljen u obliku igre Čovječine ljuti se, što se jako dopalo djeci, pokazalo se zabavnim i veselim. Bilo je puno djece kao sudionika i bilo je puno gledatelja koji su se isto dobro zabavljali od djece. Kako ti se svidjela radionica? Pa bilo je zabavno. Jesu bila teška pitanja? Pa jedno pitanje je bilo teško. Najteža pitanja, ok. Welcher Planet gehört seit dem Jahr 2006 nicht mehr zum Sonnensystem? Ist das Neptun, Pluton oder Saturn? Wie viele Spieler hat ein Basketballteam? Oder wie lange hat das Mädchen aus dem Märchen Dornröschen geschlafen? Bila je jako dobra atmosfera, bilo je puno ljudi koji se natjecalo. Očekivali smo samo pitanja sa engleskog, ali smo dobili i njemački, što je bio i problem. Zato jer su svi mislili da je samo engleski. Učiteljica Kamelija Habulin održala je radionicu pod nazivom Francuski kroz 5 osjetila. Radionica za francuski jezik se zvala Francuski kroz 5 osjetila. Bila je namijenjena djeci 3. razreda. Bilo je puno njih okupljenih, ukupno 45 plus roditelji, znači nas negdje 70-ak u jednoj učionici. Prošli smo nekoliko tema, predstavljanje, zatim smo imali brojeve, 3 radnje i na kraju voće kroz 3 osjetila koja se rjeđe koriste, opip, njuh i okus. Je li radionica bila naporna? Nešto možda malo, puno nas je bilo i vruće nam je bilo pred kraj, ali inače je bilo jako ugodno. Treći, dan škole. Učiteljica Karmen Zgrevec iz prirode te učiteljica Nadica Toplak, Vjera učiteljica, vodile su radionicu pod nazivom Zvijezde peku. Molim vas, upišite nam ukratko što radite na vašoj radionici. Na našoj radionici učenici peču kolače. Kako to da ste se odlučili baš za ovakav tip radionice? Pa zato što je radionica kreativna i mislim da je jako bitno da nešto rade rukama i da nakon toga degustiraju ono što su napravili. Kako ste došli na ideju za takav naziv radionice? Pa obzirom na sve moguće kulinarske šoje koji jesu sad na televiziji, evo, mislim da je to čista primjereno našim učenicima Zvijezde peku. Atmosfera u ovoj učionici je baš bila ugodna. Ugodno me jako iznenadilo što je došlo puno ljudi, uopće nisam to očekivao. Najviše mi se svidjelo kad sam miksao razne stvari, miješao krekere, šećer u prahu.
pohvalio bih posebno čupavce koji su mi se iznimno svidjeli. Ja sam Lucija Horatić, idemo 7. razred. A što si ti radila na radionici Zvijezde peku? Pa, znači, rezala sam banane i mazala sam biskvit s kremom i onda sam stavila unutra banane i onda smo zamotali biskvit i gore smo još s kremom premazali. Učiteljica Topla, kako to da ste se vi kao vjeroučiteljica uključili u radionicu Zvijezde peku? Mislila sam da će učiteljici iz Grebes dobro doći pomoć i to se pokazalo točnim, a i Bog je stvorio više vrsta hrane i mislim da je jako korisno da učenici malo vide kako se kolači peku ako već doma ne pomažu mami. Kako je vama bilo na radionici? Bilo mi je jako lijepo, opušteno, veselo i drago mi je da sam bila u toj radionici. Je li bilo naporno raditi? Nije bilo naporno, sve je išlo po planu i bez ikakvih većih problema. Jesu li se učenici pokazali kao spretni kuhari ili je bilo kakvih nezgoda? Nije bilo nezgoda, ali trebali bi malo više pomagati ili bar gledati doma kad mama peče kolače, jer se pokazalo da baš nisu toliko spretni i da im treba jako puno još iskustva u tome da bi mogli sami jednog dana neke takvoga napraviti. Nalazimo se u učionici broj 2 gdje se održava radionica pod naslovom Izrada balzama za usne, zanimljiva kemija, koju vodi učiteljica Marica Sukner. Ja danas vodim radionicu proizvodnja melema za usta i zanimljiva kemija. Evo, 2 grupe proizvele su od prirodnih sirovina melem za usta. Koristili smo kokosovo ulje, vosak, eterično ulje i osim te proizvodnje melema za usta radili smo varaždinski kupus kao univerzalni indikator, zelenu zmiju, crnu mambu. Evo i to su naši najzanimljiviji pokusi i na kraju napravili smo hrvatsku raketu. Jeste li zadovoljni odazivom učenika? Je, bilo je puno učenika, bili su zainteresirani i zadovoljna sam njihovim samostalnim radom. Dobar dan, koju radionicu vi vodite? Naša je radionica kaširanje starih predmeta. Tehnika kaširanje je u stvari ljepljenje papira na određen kalup ili predmet. Može se raditi na više načina. Može se raditi papirom koji se usitnjuje u kašu, a može se raditi i ljepljenjem papira u slojevima. Znači jedna tehnika kojom možeš stari predmet učiniti novim i zanimljivim. Predmet da bude maštovit, zanimljiv za publiku. Znači vi stolice kaširate, jel? Mi kaširamo stolice. Pa evo, odazvali su se naši učenici. To ne zahtijeva velik broj učenika zbog samog posla koji traje ne samo jedan dan, jer nakon tog ljepljenja to se suši 24 sata i tek onda možemo dalje dodavati zanimljive detalje koji taj stolac čine malo posebnim. Jel? Znači zadovoljni ste odazivom učenika? Pa zadovoljna sam, baš sam zadovoljna i jako je lijepo i zanimljivo raditi. S učenicima koji imaju volju i interesa. Atmosfera je dobra? I atmosfera je dobra, općenito gledajući radionice po cijeloj školi. Mislim da je uzbudljivo i zanimljivo. Hvala vam. Znači,
Nalazimo se na radionici gdje se kaširaju stolice i kakav je tvoj dojam? Pa, radionica je jako maštovita. Sviđa mi se što se tu radi. Učiteljica je jako dobra i ugodno mi je. 19.3. Dan prve osnovne. Učitelj Ivica Kolarić zajedno s našim mladim robotičarima pokazao je u holu naše škole što znaju i mogu roboti. Pa znači, bil je robot na konju i ti upravljaš s njim i on je trebao sa štapom provesti kroz alku i onda se dobi čokolada ako to uspiješ, a većina ljudi nije, odnosno samo jedan je. Dobar dan, ja sam Elena iz radijske grupe. Možete li nam ukratko se predstaviti pa odgovoriti na nekoliko pitanja? Mogu, dobar dan, ja sam Renata, Reneova sam mama. Moj Rene ide u 6. razred i Renea u 8. vaše škole. Dobro, koje ste sve radionice posjetili? Evo u ovoj novoj školi sam sad sve posjetila i sad se baš spremam u staru školu. Što biste posebno pohvalili? Pa pohvalila bi vas kao radijsku grupu. Sviđa mi se i ono kaširanje starih predmeta iz likovne radionice, a i sve ostale su dobre. Što mislite o ovakvom načinu rada? Mislim sve najbolje i mislim da ih treba biti više i češće. Hvala. Marko Sever, učenik 6. C razreda, sudjelovao je u glazbenoj radionici i zabavljao je posjetitelje sviranjem gitare. A učiteljici glazbene kulture pridružile su se cure koje su pjevale uz pratnju klavira. Treći dan prve osnovne. Učiteljica Nevenka Đurak predvodila je radionicu pod nazivom Vježbajmo zajedno, gdje su klinci i njihovi roditelji mogli slobodno vježbati. Je li kravlje mlijeko zdravo? Testiralo se u nižim razredima pod vodstvom učiteljice Božene Breški. Basne su se pričale u nižim razredima pod vodstvom učiteljice Jate Kocman. Proljeće je inspiriralo učenike i učiteljice razredne nastave koji su nam kroz nekoliko radionica donijeli proljetnu svježinu. Dakle, proljetnu radionicu vodila je učiteljica Draženka Kolanić. Učiteljica Marina Brumen predvodila je radionicu Tkajem proljeće.
Proljetnu radionicu pod nazivom Ljub, ljub, ljubičasto, mir, mir, mirisno vodila je učiteljica nižih razreda Sonja Tušek-Podobnik. Učiteljica Blaženka Pavlović sa svojim je učenicima pokazala prirodu koja se budi. Proljeće u cvijeću dočarala je učiteljica Martina Bedeniković. Zaustavili smo malo i našu ravnateljicu da je pitamo kakvi su njezini dojmovi. Kako se vi danas osjećate? Pa sad nakon svega ovog kad je prošlo osjećam se jako dobro. Mislim da smo dan škole jako dobro pripremili, bilo je puno roditelja, puno zanimljivih radionica i mislim da na kraju dana možemo svi biti jako zadovoljni. Dragi slušatelji, ovom reportažom prisjetili smo se lijepih trenutaka ovogodišnjeg dana škole. S vama su bili Marko, Rene, Ena, Sara i Elena. Vjerujemo da ste uživali i pozdravljamo vas do sljedećeg slušanja.